Action. Kera burahata bino birahingiye kuba ndacata. Kundeba. Dore nicyo ni icyuma burahata nyine ngiye kuba ndacata nyine. Nurangiza ugiye no kubiteka. Hata. Hakubuye umugore ne yandozera. Ese bagabo bose barahata. Sip. Sip. Urukunya kurira iki? Ndahano. Nkora iki? Kutahazi. Ashaka tumaze tuganira. Hata une. Reka manze nkubaze ikibazo kimwe. Ejo sinje wahasi. Cyane. Ese ubundi akazi kawe muri n'urwo wapfa ngo nakahe ko? Nyine ngewe ngomba gucata no ubundi urwo nyine rugomba gutungwa n'umugabo. Ibere no wabiguze? Ni wowe. None nabiguze ngo ngenda nanzanje nanabiteke nanabihatuye. Urese wabiguze uterana biteka ugomba guhata ugateka. Hanyuma muri urugo maziki. Ndi wo kurya no gucata nakamenya nyine iterambere rihari. Gwitekereza hada. Turarya bigenze gute? Namara siko yigiraga. Wowe ntabwo yigiraga. Jewe ibintu ngiye kukubwira ubyumve kandi ubitega amatwi wumve ko rundi kuvugisha ukuri. Urugo nagura rurarana. Nakoze iki? Aka nagasuzuguro niyo bwari uburozi ntago bwakora. None si Ejo numvishije wambyiye ko umwana ari kurira. Umibirayi ngo mate ndahata. Iyo singingo ya mbere. Ejo bundi nabwo witwaje ngo mwana ari kurira. Akanya umwana kasinziye kuki udahata. nese ndahata ndimo kukureba. Dore intoki zanjye uri kugira ngo zizemo imyaka. Kandi ugomba gukora umugore wawe akabasa neza. Umugore nawe ubwo ukufata ukumva umugore wishizemo. Urukubona uri umugore. Umugore utagacira umugabo n'umugore. Hada unezere wakira ahubwo hakira. Umva nkubwiza ukuri rero. Leta irabihangana ariko njewe narukoneye nagukubita nkafunga. Kandi rero izi ngeso ntawe azigiraga. Ibintu byo kwirirwa mu mahabara y'abagore kakunga muri kwirirwamo. Ubundi ejo nindaganaga nawe kuri telefone uzi ko natabumva. N'umugabo harahe. Umugabo hanyuma mwaganiraga iki? Nyine ari kumwira nzajye ufata ubunyobwa ku muhanda tu. Kuva ryari abagabo bakubye ngo gufata ubunyobwa. None si ubunyobwa nta bunyobwa mahano muntu. Bwari bwashize. Kutambye ngo nje kuguha ubundi. Nabonye n'amafaranga ufite. Rubanda basiga bandusha amafaranga. Nagasuzuguro kari guturuka.